Tripura sarokno phiyokna bagui kwbangma kaham kaham leader silai romkha khorangtwi saka choba khaiui langma bo arikha ha dophani bagui tabuk bo Tripura sa dopha phiyokjak yakhu abo haikhe no dopha no phiyokna thangui bwtharjakmani borom gwnang bir bikrom jomatiya bo 1973 bisi May talni chi salmario hani bagui khorang tisaui bwtharjakmani tini bini thwi kwthar thwima sal palaijakha borom rimani bisingtwi matabari RD block bai khopjak Kolaban ADC village o tei Tripura mothani kwtal habanog bo phiyokjakha aro manjakha South Zone ni joint chairman Horendra Riyang Central YTF GS Biral Nuatia no khobui kubuni adongrok Hambai tini kokboro channel nam samani bagai tini abo Matabari assembly bisingo Kalabon BC o jagao tini Tripura motha ni teidul mabai jero ni yodro ran TWF ro o jaga ni YTF ro jot satar mabai kaisa part office na o part office no dualam khosana bagai tinane rehijaka aro jaga chini phaya manjak phaika chini aro Matabari block president working president jotto ado garo chini senior leader ro boso phaika boro ge jotto boro na sui tini kaisa no program no berai o kaisa part office dualam phiamani logeo chini orna buri motharo borobu doni pack kaisa distribution khainai buri roni samu buri ro kaham ke khainai tongo ang belai khana bukhatung thabai ma tongo karon tini Kalabon BC oro phaiui chini birbikrom jomatiya tini oboni thuthai tini salo bono omartona bagui chung bono bosere khalika inke oro joto takuro mukro tini phaya manjak khainai bobag de toidra mana hanjagui bobag ni ideology no hanjagui chini Tripura sa thinango kahamani bagui omahai pata pis namui chini main greater Tripura lendo fulfill khaina bagui joto chobao ang Simon Kathini ni simina o Kalabon ni huike je Matabari blog o chini Tripura motha belai no active o active no chung jari tina nangnai buskam Vidhan Sabha chung apply ngoi chini bobag no chung mane help khaina